ti Masakbayan. Nick, maladawak na agawid inton malamata ag-overtime Agsasaro no ti pa nag-overtime mo ito alawas Di ka di mabambannog, Diyos Okay laan. Amo matadanda ni akmanan agipatulod iti kwartada iti Pilipinas. Agbayad pa'y kano ti tuition na ni Boyet. Ay, saan ka matapaw-pawilan nga agipatulod? Ngam kita amot ta salunat mo Ang mga nagsakit ka mo titikas tangar aramidem. Saan? Kabaalak na ito Agyamanak nga rod taman nakaawat ka. Diyak pa'y makatultulong kan iti paggastusan diti balay. Tadanda ni maipatulod ko pat amin ng amasusweldo kadakwada. Maawatan ka, tasi kagat nga rutinam na mainda. Ngam dagiti kumamot adan asawa na akakabsat mo. Agsalukag na kumamot Tay maminsan na matulungam ida, hustumot kuman. Saan mo matapid-pilutan ti kwarta dito'y Dubai? Ay, diyak pa na mo. Ipagarup na siguro ang nalakalaang ti agkakwarta dito'y. Di da mo apagrigrigatan mo't amin asente mo ang mabirbirukan. Ipakaawat mo mo't ngamin day ta kadakwada Sana tunggal adda dumawat kan kakat itad kamot nga itad. Arig na patayon pa yun ti bagim kapo iti katatrabahom. Bayam, takabaalak pa'y mo't nga ipaay dagiti kidkid dawan da. Mala, adakin ka day ta Diyos Di kamot kaya tatob ngaran, tamangan no ko na nga imutak ita. Basta na dam ti bagim. Day talaan tikid-kid daw kan ka, Diyos Tadi pa'y nagpawit ni Jose. Apay aya maganatan ka. Adaman siguron pampanunuta mapaggastusan anya. Hagpagatang ako maiti washing machine. Makabandog ti laba-laba. Kunakon kahit. Kun masya na kanilita manugang ta. Kanayon nga ado ti lablabaan na kausda. Nanamnam ay mutlaang ano ada washing machine tayaw. Ay na nagadulakat adaw daw atamun aya. Di ka lamaasyan mat kan ni Diyos Sigurado ang mabambanog mat day dyan nga agtrab-trabaho tapno adala maipawit na kadatayaw. Ay katbayam para kadatayo ti sweldo na. Adamat ti asawa na nga gastos iti para kadakwada. Unangam nakababainan. Pamilyadon dya anak ta. Sana kas idibalasang pa'y amabalin mulat ta akid dawan tanyaman akayat mo adawatan. Anya ko matinagdumaan na. Di nakarkaro ang maitad na itati daw-dawata tanda na iji abroad. Ay, makaamo ka. Ngam no siya, mababae na kaun. Nang runa iti manugang ta. Naimbaglaan na tanasing putnin Ay, rumbaglaan Amo na mo tasakbay nga inasawa na ni Jose. Kat suportaran na tayo na pamilya na. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy lang ta Agur-uray iti pawit mo akwartabay. Abay, adi ka pa'y nagpawit. Kay patpatulod ko, Nanang. Isungarod nga imawagak, taibagak nga ingkayton alaan. Na mga nun nalipatam di pag-tuition di atin. Saan ang maka-examen no saan ang makabayad? Karamanan itinay patulod ko ti tuition na, Nanang. Di kayag danag. Ay, unak namin no, di ka pa'y nakaipawit. Panayunak ko Apay, Nanang? Ada ka di pa'y sabali akasapulan nyo? Agpaipawitak ko iti paggatang iti washing machine. Masyanak kaming kaniipag mo. Akanayon nga ano ti lablabaan na. Sapay iraman na ti kawas mi alabaan no daduma. Ha? Ay, kasta ka din, Nanang. Damat trabaho ni Manong. Kabala naman siguro ti gumata ang Nanang. Tiyak nga ron di manugaw, ta iso pa'y maikisay iti para gastos da. Iso nga imbagak asyak laang ang ti gumatang, na dumawatakkan ka iti paggatang kaw.
Diyak pa'y maipasigurado no ada maitad ko nanang. Inununak namin ti tuition ni Boyet, kante allowance yo. Ay di oray dun sumarunod to na bulan. Basta orayak di pagkatangkaw. Ibagak tulatan nanang no adda. Ngam no ita, talaga nga awan pa'y maitad ko. Apay akas la sana may pintatarupam, kalpasan na nakasaritan ni nanang iti cellphone. Kunak no nakaangas akon, ta nakaipatulod ako ni ti allowance da, nang ro na ti pag-tuition ni Boyet. Ngam saan pa'y matgayang. Apay aya, Kasano, itay nawagak ni nanang. Agpanpanayon iti paggatang na kano iti washing machine. ananunda ko mati washing machine, kat ni tatang laang matkanti kawus na ti ilablaban ni nanang. Maasyan kano kaniipag ko, takanayon kano nga ado ti lablabaan na. Isa amay mayat kano no da washing machine nga aramaton da. Anya? Kat na damot trabaho ni bayaw, sana ya? Gumatang da kumakano nga rod, nga madimot ni nanang. Iso kanulatan ti gumatang, ta dumawat kanya kiti paggatang na. Anya? Maasyan ka dakwada ni nanang. Ngam sana maasyan kan ka kakaasing at trabaho dito? Diyak nga namo ka ni nanang. Aslaawan asin na kanya. Ti amo na siguro kat kanayon nga dakwarta. Iso nga aryalat ta, tunggal adadawaton na. Paayam mo't nga misag paminsan Saan mo tadakas no talagang awan? Diyak nga rod kaya't nagsakit tinakam ni nanang kanya. Kaano pa yung nga rod ang maawatan da ka? Itun saan na nakabailan ti bagim kag trabaho? Ay, sana ba nila kay? Tain-inot atong palot ti balakad mo. Paayak mo't idasag paminsan. Arig na maawan pamilya, tasyak ti breadwinner ti pamilyami. Diyak ket di sayangan ti maitultulong ko kadakwada. Ngam maminsan, aglablabos met ni nanang ko. Ta ultimo para kadagiti adda pamilya na akakabsat ko, ket dawatan na mataamin ng kanyak. No daddu mamanang, pampanunutot pay ket din ti kanayon na ibaga ti asawa. Naawan anyaman na kaninanang tirigat ko maagtrab-trabaho, dito'y balasiw taaw. Saan anaimot ti asawak manang? Namariknak nga damoten pamabalaw na kanyak no daduma. Nang runa no makikita na amarigrigata na kon na agtrab-trabaho. Kas itinakon, pag-resignan nakpayket din, ngam nagkadkada, tapang panunutak ti suporta ti pamilya di ta Pilipinas. Iti nga rod maruno apa nagsweldo, intad ko matlaang tikid-kid dawan ni nanang ko. Talaga gayam adi ka nagsardeng, aging gay di ka nakagatang iti washing machine. Ay, katuan na alakay. Makita, dadan washing machine. Saan tayo na amarigatan nga adlaba? Nang runa di may sa manugang maw. Kahit di na magmumutlaan ka ni Jose, no nangalaan na iti impaw itna a pinaggatang mo iti dayta. Masapol pa yaya dayta. Basta nang tudon, di huston. Ay nay dayta nakapanunutam abak-bakutan. Nagyaman ka kadimot leji anak mo. Kalpasan nga impawitan na kahit inaramat mo agimatang iti washing machine. Ay, adula amin dayta. Amo nalatan a dayta. Ta
Laab mo na maragragsakan akta intad naman nun di kayat kaw. Ay, unay yan. Bakit? Saan mo mo't unay Di ka laab mo. Amangan no mabain dalang asaan amang ipaay iti kayat mo. Isungay karkarigatan di anak tanga ipaay ti amin akid dawan. Ay na nagadulakat at altalang gutanga mo nalaklakayan. Di ka katagyaman tadait itad ni Diyos ay. Tagadukat nga ibagbagamon aya. Huston, sa ukal asao. Makau maka alaklakayan. Nay, adaw mawawag iti cellphone mo, Josie. Saan mo't naka-phone book? Si kaman laangan ti Mang Sungbat. Kahalapas at laang ter aramida ki Jisiled. Sige nga, Rod. Hello? Hello? Nick? Paraw? Nay, da kayo mo't gaan tatang. Nakaawag kayo man. Ay, Win. At daak kita dito balay na kasinsin ni Jose, iso ang pinaawagan kayo. Kumusta kayo nga, Paraw? Nasayaat kami matatang. Da kayo nga'y, kumusta kayo dita? Mayat Nick. Kaasin ni Apo, nakaradkad lang tamod na tao. Ay, ni Jose nga'y gayam, Paraw. Adalay ring pas na trabaho tatang. Nga mabit lang, tay baga kada kayo timawag. Sigurado ang magagaranda dyan makasarita kada kayo. Ay, sige man na raw. Kasaritak man, tama iliwak man una yan kankwana. Mabit lang arod tatang, tay bagak akasarita yaw. Hello, tatang. Naimbag man tayo mawag kayo. Mailiwak una yan kada kayo. Oray siyak maad, anak ko. Mailiwak mo't una yan ka na kayaw. Kumusta nga iti apo ka? Nasaya at mo, tatang. Ada ita iti pagadalan. Naira na nga agpada ti day off mi ita kaninik. Isong ada kami ita dito'y balay. Ada akita dito balay na kasinsin mo, Anita. Iso ti pinaawag ko kan ka, tadyak kayat amang ni nanang mo, ti pagsaritaan ta. Ha? Ni, apay aya, tatang. Maipanggapitian niya day ta. Ay na, anak ko. Napayagan, akayat ko ti umawag. Tapnog kitawak iti dispensar iti ugali ni nanang mo. Mababain na ka. Taka na yun nga dadawatan na kada kayong agasawa. Basta ka ba alaklakit di. Apay ko maadyak ipaay, tatang. Agum saan ang mabalinday tangar aramitam, Jose? Pamilyado ka na taaw. Nakababait iti asawa. At damot trabahok, tatang. Jakmat daw dawatan kaninik ti patpatulod ko kada kayo. Agpapanpay, anak ko. Nakababait lang ta. Imbes ko mga tinulong kayong agasawa para iti pamilyayo, gamay na inayon kami nga obligasyon ba? Tatang, Na ito iti may balakat ko, anak ko. Di mo unay panpanuynuyan ni nanang mo. Agkat-kat kamutsak paminsan Dakilan abanag di pa nang papaadal mo iti adim. Kaya di ipatpatulod mo nga allowance may. Maawatan na ko ma, Jose. mga nugumura ni nanang, tatang. Ay awas karbangan na gumura. Nasaan na kami nga obligasyon. Agyaman kiti at tultulungan na kami pa Agina na kami, anak ko. Panunutan man ti bagim. Saan ada kami lantan ti pampanunutan? Sige, tatang. Ket agyaman ak unay iti pan nakaawat yu.
iti nagsaritaan niyo ko ni tatang. Napaot mo ti pa nagsarita yo, Josie. Di mawat iti dispensar may panggap ka ni nanang. Ah? Oh, makitam? Di husto dyan bagakon kay di. Asaan niya ayunan ni tatang dagitar aramidan ni nanang? Naimbag pa'y nga rod ni tatang taman nakaawat. Maawatan na ti sitwasyon ko. Basta edad mo lat ti pagrabangam. Ngam no may papanmutan iti sabali a kapritsyo ni nanang. Ay kayo sabali na saritaan day ta. Ay, naimbag pa'y ni tatang ta kumustaan na ta. Ngam ni nanang, awa na pulos. Sala umawag no damasapol na. Mala, usto daytan. Sana dayta ti paglidayam, bakit? Umanay na pakaragsakan ta, tamaawatan na ta ni tatang mo. Naimbagtasin mangpat kan Jose. Mabisina kon. Napakan kun ta anak ta. Pasensyakan. Ah, Inlapas ko pa'y ngamin nagitirumbang nga aramidag sa aknagawid. ini. Aguray ka man Jose. Apay akas tatilangam. Agkakapsot ka mo it. Itay pa'y nga rod ang maditiriknak. Ah? Nang ingkar-karigatak na inlapas nagiti trabaho. Nagfailak mo ta ni tilib ko. Ta talaga amariknak ng kakapsutak. Ay sus. Nagsakit ti bagbagik. Jose, sigurado ang naornungan ka ni ti bannog. Daytan ti ibagbagak kan ka idi pay laeng. Saan akanayon anapigsa ka? Sana bale, tamakainan na ak iti sumagmamanong nga aldaw. Alang arod, ingka agpulusan tayo sa gana kong timakan. Mangantan, sakan tag tumar iti agas. Tapno makainan na kamutan. Gapot ti pampanunute, ket ti may patulod ko dita Pilipinas para kada nanang. Isa nga uray addan recruit na ket mapanaklat ta ag trabaho. Ngam nalabit a husto ti asawa, anaurnuhan akon iti bannog. Isu nga iti day di apanagsakit ko, kimapsut unay ti bagi, ket isumeten tinamkwatan ti asawa, anang paresain kanya iti trabaho. Awan na aramidak manang, gaputa husto met ti rason ti asawa. Nagresign ak nga rod asaan na ammo dananang. Ket iti may sa maalgaw, Ni nanang ti umawawag. Hello nanang, nakaawag kayo man? Kumusta kayon? Damagang pa ilaan no apay nga imawag ak. Ay amom lang ka na. Apay nga yan, mo pa impatulog si kwartamay. Ay, pasensya kayo nanang. Nagsaksakitak ngamin iti nabayag, isoodyak nakastrut iti trabaho. Kinapodno na. Pinag-resign na kon iti trabaho ni Nick. Anya, ay di pa'y katawaan ng trabaho. Ay kasano kami nga ay. Patayan na kami iti bisay. Saan mat nga iti kasta nanang? Itad mi matlaang ti para kada kayo. Iso na laang ta medyo madelay ita, taur-urayak pa'y nga agsweldo ti asawa. Makita,
Dahita ti bunga ti kinaawat trabaho. Masapol nga urayam no kaano nga da ito dahita asawam. Ay, kasla kami mo tanagur-uray itilimos na. Ay, saan mo tananang? Napagsaritaan min nga dalat ta ipatulod mi para kada kayo. Ngam urayan tayo ti panagsweldo na. Apay, nadagsan aya unay ti sakit mo. Tanag-resign kan iti trabaho. Saan mat nanang? Ngam isumot ti kayat ni Nick. Panawon ka nun nga aginanaak matan. Kat asikaswag ka nulaangan ti anak mi. Iyurayo labiitan nanang. Ipatulod to ni Nick ti kwartayo. Katanya pa'y nga ron ngay. Sige no isuti ko na. Awan mo't maaramidan may, no kastan di sitwasyon ita. Agyamanak nanang. Iyurayo labiitan. Nagsakit ni Jose ko nambakay. Wen ka now, iso nga aging gaita kat awan pa'y pauit na. Ay nako nakon kat nga dadakes anapasamak ken kuana. Kasanaw kat patayin na matan tibagi nang agtrab-trabaho para kadatayaw. Ha? Oo, kamot alaklakayan. Ah, Saan mo't anadagsan ti sakit na? Apay ko maapagdanagam ngay. rumbeng laeng agdanagak ta anak tangarod day jay. Ken adayo ti ayan na. Oray man kat aday jay ta asawan. Dumalata nga iparik na tamait amadanagan ta para ken kuana. Ay na, aday ta ka man ang alaklakayan. Sapay, dandanin ti kasangay ko. Ah, Ag-birthday ako maitiing grande. Iso dumawat ako maiti pag-birthday. anya? Amom lang araw din nagsakit di anak mo. Dawatan pa'y laeng. Katadamat di asawa na amang tag. Gumguna na tapi nag-resign na iti trabaho ni Jose. Makitam, awan pa'y gaya man trabaho ni Jose. Ay, agbain kamot iti manogang taa. Anya ko matipagba'inak ngay. Mawagak tumankit di manan ni Jose. Taibagak nga isagana nati pag-birthday. Josie, naipatulod kong ti allowance da nanang. Agyamanak. Imawag nga rod itay ni nanang. Kat imbagak ang nagsakitak. Iso ayur uray ko ti sweldong. Tapno may patulod ti allowance da. Katanya nga iti kunana. Imbaga man nag-resign ka niti trabaho? Wen, naibagakon. Kat amuklatan ama di tinumnum na. Dinaktupay kinumusta di imbaga ka nagsakitak. Hala, bayamon. Di napatag. Naimbagan kan. Aw-awatom latan dya inam. Kas dya nga mina talaga no sumalog ang tipig sa ti tao. Sabalya talaga ti ugali ni nanang. Pasig akwarta ti amuna. Kunak no agbaliwan tabim makutan. Ngam kaslaki maro pa'y kitdi. Di mon panunutan day tabakit tapno di ka ma-stress. Ang mga numabignat ka pa'y. Asikasun ka tindag ito imot ko amakan. Tamangan tayon. Mabisinak moten kay. Alangarod, tawagak mo't lainton madamdaman ni nanang. Tadamagak no naawat dan ti impawit mo. Nanang, naawat siyo ka din dyan impawit ni Nikakwartayo. Word, naawat mate. Ay, naimbag nga ron tayo mawag ka. Panayunak ko ba dyan impawit ni asawam. Nakayat ko nga imbitaran amin akaruba tayo intun kasangay ko. Ha? Agimbitar kayo kunayo, nanang? Ay, siyempre
na nga ang anak ko dita abroad. Isarum bang laang nga ang kasangayak iti grande. Nanang, maawatan dak ko ma. Amuyumot nga awan trabaho. Mangnamnama akla ang iti sweldo ni Nick. Iso akid dawag kumaano mabalin. Alaan nyo pa ilang iti allowance yo ti pag-birthday nyo. Anya, ay saan nga umanay day jay? Ano ti umay asa nga ileg? Pasensya kayo nanang. Ngam mabainak a dumawat manan iti asawa. No kasta. Awan maipatulod mo. Intun sumaruno a sweldo ni Nick, nanang. Sige no iso di ko na. Jak na rodan ag birthday. Gandi ka mo tan ag ipatpatulod iti allowance may. Takababain mo ka na kayo nga agasawa. Hello? Hello, nanang. Ay, inidap ng ti cellphone na. Una yun ni nanang. Di la makaawat mo tan. Napalalo ni nanang Nick. Di pa'y dumngagmat iti palawag. Apay aya, anya tinapasamak. Inawagak na rod itay. Ngam dumawdawat manan iti pagsagana na kano inton kasangay na. Kunak nga ikisay na pailang iti allowance na iti paggastos na iti panagkasangay na. Ngam nagungot kit din. Anya? Di pa yung makapasayar iti rik na. Imbaga na nga uray saan ta kanon apawitan ida. Ultimo allowance da. Ha? Ani, mabalin ayamot aditay da ikanita allowance da. Day tangarod kat. Kasanong no di na kayat nga awaton. Mabalin ayamot. Basta patuludan tayo da iti kwarta. Awan tumutla ti mabalin na, no di ti mangawat iti pauit ta. Mababain akong kan ka. Kapoy tikas di nga ugali ni nanang. Nang runa itata si katimang mangged. Josie, di mo panunutan da ita. Oraan na ti mapaspasamak, saan tayo dabaybayan. Itad ta ti para kadakwada. Isa mabalin ka di. Di mon buri-burin ti panunot mo, may papaniti day tabanag. Napatag ka kanyak. Iso nga amin nga ipatpatag mo iti piyag, napatag mo tang kanyak. Katkaraman di tandag iti dadakkel mo. Iso nga ikarit Josie. Jak tulipatan ti obligasyon ta para kadakwada. Agyaman Nick. Patpatgan ka mat unay-unay. Di napunos kayatan ti makisarita kanya. Ti amak ti sumungsungbat tunggal awagak ni nanang. Ngamkas iti ingkari ti asawa, saan kami ang nagsarday ang nagipagpatunod ta iti allowance da, nang runa ti para iti kamsat ko nga agad-adal, agengga iti panagturpus na iti kolehyo. Ita, adamot na saya at apanggadan na. Kat ison timang tultulong kada kami amang ipapaay kada diti kasapulan dananang kantatang ko. Kabayatan ti panawan adinak ikaskaso ti inak, awan ti kinid daw mi nga agasawa iti namarswa, no saan ati patinayon asalun at daditi dadakkel ko. Kat iti panadlabas ti panawan, ininot ang nagsubli ti sigod alinnangan mi kaninanang. Kat ti pakaragsakak, saanan akas iti sigud ti ugali na. Nagbalinan aman nakaawat, kat amunan ti makontento iti no anyaman a maipaay mi kankwana. Daytoy ti padas ko manang,
Amo ka narigat ti sa Adam, kadagiti naglabas na aldaw. Nam nagasak ka, tanaadaan ka iti man nakaawat nga asawa, nga iti likodan ti kasjay akababalin ti inam, kat nakasagana lata at tumunong, ken mangipaay kadagiti kasapulan da. Narigat, agbalin amay sa nga OFW. Tilaan pagsayaatan na itibiyang mo, kat agkakadwa kayo a pamilya iti pagilian nga ayan nyo. Maragsakan at matita, talasaya at manan tilinangan nyo nga agina. Ken namin pinsan pa yan, anagbaliw ti inam, akas itinakunan. Kararag ko asapay kumaat at tultuluyan tinasaya at atinunusyo, taplag na nayon matun ti subad ti ado a sakripisyo. Ti Masakbayan. Nanang, tatang, mangantayon, nakaluto akon. Anya nga itilinuto ba si daan tayaw? Kasla na imas unay ta nagbanglo ti masaysay opkaw. Kapuros anatan ko na man. Inala kita iti bangkag. Adumot gaya man ti mabali na maapit kadag iti mulak anat natin. Datang manain, day talakan ayo na ti mabalin mo nga ipasida ka na tao. Agsaksakit pa ikatitsan ko nga agsidsida ka na yun itinatang. Nanang, adalang iti panunot yu dayta. Saan ang makapasakitag sida iti nateng? Unmut nga agpay sa unlang. Apay ay reklamo ka reklamo. Di ka katagyaman ta dapay makmakan iti inal daw. Apay, awan pa'y pawit ni Madang Mau. Nay, apay manantipaw ay... Ayun tasala makaraman mo't na tao iti karnay tunggal agpawit ni Gina. Kasanaw, katsaan mo't ngamin ang nagtuloy ang nagadal na ito'y a tao tapno da kumamot na saya at trabaho na. Ha? Maday ka kamanain. Ikumpara manan ni Andrew kan ni Manang na Agina. Kagpay sumat. Iso aday ta. Pasig anatang tiyang muna nga ipakan ka na tao. Tapno kanayon kayo anasalon at nanang. Narigat ti puro karne. Ang mga numatake kayo pa'y. Kunabla na ita tawan ka ba ulam amang pakan ka na kami tinaimas. Hala, awagam kiti ni Manang Mautang paway. Tapno makaraman mo't na tao itinaimas. Unay kamatan unang. Tanangam mo tati pa nagsasaom ka ni Andrew. Masaksakitan mo dyan anak taga po iti jarmaw ang makisasao kan kuana. Ay katagpay subat. Apay, no nagadal ko mati saan aman nalon laeng ita. Ay di mo laeng-laengan ti manalaon. Taday ta tinagbiag ka na kayo a pamilya. Mas tawag takaslasaan ka naggapo iti kinamanalaw. Ay katididay ta Kakaiso na nga danak ta anak ka abroad. Kahit namnamaamlatan anaimnas ti biag mo, gapo iti anak mo nga day di abroad. Ay karumbang laeng So badan namot at irigat ta kadakwada idi ubig na pay laeng. Undang. Ngamno ni Andrew, ay awan lat namnamak iti day tao. Loma ka iton, nga itilaptan taltalon ti ayan na. Isoron kaon. Manang Gina to umawawag. Hello, Manang Gina. Hello, Andrew. Nagpauit akon iti kwarta. Mapan mo to alaanan. Nagpawit ka manan, Manang? Ay, katuan Tapno da usaron da na ng kantata. Ang mukmot, adi mo ka ba ilang na ipaiti kayat ta, nang runa ni Nana. Amo matadyak na kaadal, Manang. Isang iti talon lang taayan ti trabaho. Katbasol mo tadi mo kinayat tinagadal. Di ada ka kumamot ita di abroad, kat maipaayam kumamot na nanang itinasaliwan mo na panagbiag. Agidardaro,
Kanayon ka no anak ti pa sidam kadakwada. Nasaysayat ni ado tinatang nga ipaunag da talakay kan bakit dan manang. Narigat no puro karni ta makapadakas day tayo ti salunat. Iso nga ro siya kung ti mangmang iti igatang mo iti kayat da taam mo adi mo kabailan nga itad kadakwada ti kayat da akanen. Ay, sige nga ron tayo naktualaanan manang timpawit mo. Damagab, noon niya ti kayat da akanen, ta iso ti katangam. Saan ati kayat mo lagtan ti matultulo? Pat-pat gag unay ida, iso nga ipaay ko amin para kadakwada. Sige nga ron manang. Agyaman ako unay. Ay, nabsugak. Kasta ati masida. Ikaw nam ata napagustuhan man ti kayat mo apasik a karne ti sidaam. Ay karumbang laang ata nagpawit kat nga rodan ni Gina. Kahit kayat mo apuro karne manan ti mailutaw. Ay naunang, maditi kasta nga aramid mo. Apay ko maamaday. Itadto pa yamin ni Gina ti kayat kao. Na, Isarumbang laang apasig a karne ti mailuto. No kasta nga agipawit ni Gina iti kwarta. kahit kasano nga rodan dagiti natay nga isang sangpot ni Andraw nga anak ta. Ay katipadawat mo na. Na, Wano saan, isaw di sidaan nyo ka ni Andraw. Tasya, diyakar nila ang di kayat kao. ay nagala sa talaga ti ugalim unang. Di ka payagyaman ta da isang sangpot ni Andraw. Kan adda amang tartaripato kadata. Kasanon no mga sawan, ay di pa ikat kakaasitan. Ay, saan pa mabalin na mga asawa? Kasanutan ngay. Makitam. Adamot lagayam kasapulam kan kuana. Ngam no pagsasawam, kastaunay. Naimbaglangan at anasing po di anak ta. Isa amaan anusan na lataday ta na alas nga ugalay. Tila ang kabsat ko ti maap-apresyar na ngam jaklatan ikan kano ta ipagpagapok iti amak. Ngam ti pakapasakitak manang ket ti panagsasao ti kabsat ko. Nang runa una yan no agipaw iti kwarta para kada kami. Kaslaawan apulos ti serbik. Kaslaawan apulos ti maitultulong ko no agsasao. No maipapan iti pinansyal, awan ti mabalina, ta sa anak mat anak ka abroad, akas iti kabsat ko. Tila ang pagkarit ko, kat ti panang tartaripatok kadakwada. Banag asaan mo't abigbigan akunos ni nanang. Agsipod tanadnadlaw, akwartalaang tinapatag kankwana. Diyak ilibak manang, napalaos ti panagsakit tinakam ko, na may papanan iti day taabanag ti saritaan. Ngam ti kanayon apagyamyamanak, di nakbaybayan ti ama. Andraw, mabalin ka ding agsarita ta anak ko. Katuwa na tatang, may papan ka dita niya ti pagsaritaan ta. Ay, may panggap ka ni nanang mo. Pasensya am kumalatan no kasde di pa nagsasauna kang kawan. Maawatak tatang. Gusto mo't namin ti ibagbagana? May saaklaang anano mo aman nalon. Gaputa. Jakpat namin intuloy ti panagadal ko. Ay, jakman amaw. No, apay akla at anagbaliw ti ugali jay inam. Saan mo't akas jay ti ugali na iti saan aya?
Nagbaliw laeng idi addan iti abroad ni manang mo Gina. Gagangay na tatang. Tadakot nga rodan makunang anak na iti balasiw taaw. Awan nagdumaan da ita. Basta nagagat ka ngagtrabaho. Kaskan ka anak ka. Manalaon kun kunadakan ka. Gamti di daamaw. Da kayo amanalon ti ado ti maitultulong na kadagiti tao. Bayan nilatan tatang, no iso ti pakaragsakan ni nanang. Wain, adda akditan. Ay kung saan arumbang ti kasjay nga aramid na. Kunam no asino abak nang, adi na kayat ti agsida iti natang. Ay, masoronak pa ikitneng. Tila pagproblemahan nyo tatang. Isang arot at ikaskas ni nanang no kas di asumanao. Ay naimbaglaengen ta nasingpot ka andaraw. Ating dog ti pasinsyam. Naikarik ngamin iti bagik, adi kay tupulos baybayan ka ni nanang, tatang. Iso ama anusak ti amin. Lanon niya ti imbaga itayin ni tatang. May papanmatlagayam ka ni nanang. Ay, nagrigat nga ang tawan nagadalan na. Nababa ti pagkitkitaan ti tao kan ka. Kas kumakanyak. Ngam ti nasakit. Mismo pa yan ni nanang timang tagtagibasit kanyak. Kat tirigat na. Oray ni manang. Ay, sa bala talaga ti maaramidan ti kwarta. Kabagilan na baliwan ti ugali ti may sa tao. Nang runa, nung maipaay amin akayat na. Sa anak mo't nga istambay, tapno pagsasawan nak ni nanang itagkakasakit a balikas. Naimbaglalan taman nakaawat ni tatang. Nakasingsing patpay. Sungani ti ugali na kan ni nanak. Ngam awan ti maaramidak, no kasya ti trato kanyak ni nanang. Basta tinapatid. Aramidak ti pagrabang kadakwada kan ni tatang. Gaputa isuda ti dadakkel ko. Nay, kunak man numapan ka ni kumarim apaseng unlang. Madamdama bastait. Rik-rik na akman ti bagik. Iso nga intugaw ko pa dito sirok ti manggata na parparier. Nay, apay aya. Anya ti marik-rik na. Kasla maulawak nga ron itay. Hanggang ita, awan beton. Sigurado ka? Amangan no kun kunam lang na itatadi mo kaya ti maipan ija ospital. Na, anya nga ospital mo titang-tang abong. Apay ko maamapanak ijay. Kunam ba't maulaw ka itay? Amangan no anya matenday tabakay. Iso na saysaya at laeng no agpakita ka iti doktor. Ay, adula amin. Jay pagpadoktor mo, igatang mo laangan iti karnay. Di may mayat pay. Ay, karni manan ada di tautak mo. Kasta lang araw din ti marikrik nam. Unay kalakit din ayaon nang. Nala, mapanak man laangan ijayan di kumari pasay. Nakarkarong agsakitak no dugdunggak dagiti bagbagam. Nala, panawan ka nga rodon ditoy.
mother dear, naimbagtay may ka. Amok nga agpa-beauty ka manan. Umayak ba magpapintas? Kakaiso na nga daimpawit di anak ko apagpapintas ka o. Ay na, sa bala talaga ti adda anak na di abroadan niya, mother dear. Kanayon nga ado ti datong na. Ay, siyempre panawon mo tin atap no ipaayan da kami mo titinamay. Ang may sa anak ko, ay, awan latam mo kaon. Ha? Apay ay mother? Kat no sana nagtuloy ang nagadal, maskin ay kayat na tiyang trabaho ijital-talon. Ang mga nisumutayan ti isem na mother. Aho, anya pagasman. Kay kayat na tiyang grigrigat nga gamgamulo iti daga, imbis ko pimada iti kabsat na. Sana bala, mother. Tadamot trabaho na amakon na. Saan nga istambay laeng? Ay, di la mauman. Kasi lang arudon ti dinaklan na. Wampay arapaap na mo na pintas. Ay, sika talaga, mother. Mala, huston, di pa nagmarmari testa. O niya, kas kadimot lang iti sigod, ti aramidot kada kayo, mother? Wan, kapintasam, tapno madlaw amin nakaruba naggapuak di ti parlor. Ay! Awan gamin kat di kumari kapaseng itay napanak iti balayda. Itugot ko kumakot, ta ilibrek ngagpapintas. Ay, bongga. Sana all, mother. Unak man no ijay ayan ni kumarim apasing tinapanam. Apay nga kulot mo't tanday tabuok mo unang. Ay, siyempre napaanak iti beauty parlor. Kasano katawan mo't ni Mari pasing itay. Tay tugot ko kuma ijay papapanak a parlor. Ngamjak mo't nadanon ijay balayda. Kung nagawid ka kuman at alang arodan marikriknam. Subag kapaylaang abak-bakatan. Inibos mo man nga tandiin pawit ni Gina akwartam. Intad na nga rodon. Ananwak nga inusan ko agastusan. Wen, ang panunutom ko mama Jerry ti anak mo itaayan na. Di ka kumagbalin abarayo boy launay. Adulami nga ibagbagap. O anya makantayon, mabisina kaon. Wen, itay pa nakaluto ni Andrew. Anyat masida. Pagdamak ka manan. Basta umay kan, tapno makapangantamot kan. Rabied, apay nga awan pa ni Andrew, lakay. Nagpakada kanyak itay. Overtime man da ka na o ngayon pa dagiti natang o may daalain inton bigat. Apay, agla ko damanan. Katuan, nagadumanan tinaburas kan naapit amula da Andrew tapno amawm. Iso ang nag-overtime da. Kay kayat na ti kasta, no nagabrod ko madinasaysaya at manan. Ay na, aday takamanan ako nakunang. Man nakibiyang ka. Di ka katagyaman ta adumanan ti mapaglakwan di anak mo. Awan mo't la ti Serbina. Pasig tumutla na tagtiyam mo na nga ipasida ka na tao. Di pa'y malanitan ti bukset no sana gapukin ni Manang na. Saan mo't nga iti kasta, bakit? Kabailan mo't ni Andrew ti gumatang iti anyaman akayat ta. Iso nalaeng ta talaga asal-salwadan na ti salon at nga agpadpada. Iso anatang ti masansan nga ipasidana kadata. Imot kit di Ay na, nagrigat kalakit din aya pagpalawagan na bakbakitan. Madingan ti pasig akarnay ta mga numaatake ka. Kita man tabagim nay, nakalukluk magkaon na. Maturog ka man laangan. Bali man din titurungan ti saritaan ta. Makauma dengdenggan na kita nga ibagbaga malaklakayan.
Arni burus ti ina. Banag ajak ayunan. Tapagaammo tayo met asaan anasaya at para iti salunat. Ti kanayon a karne a maipaunad. Tugnaran mat ni tatang ti kasday nga ugali ni nanang. Ngam agpatinggalaon iti tugnar. Tatilat takayat ti ina ti matulo. Apaon ngamin ni nanang ni tatang no kasday a matugnar iti kanayon a pannahan na iti karne. Malaksid dita, agi darumpay ka ni manang ko ajina. Kat no umawag ti kabsat ko, siyak manan ti kakaasi a mauungtan. Iti panagtulid ti aldaw manang, at dadagiti gundaway amadlaw ni tatang, asabali ti jar ni nanang. Ngamno damagan na, ilibakmat ti ina, na adda marikrik nana. Agingga iti may sa agundaway, asim mang petak, iti balay ni. Naimbagtaandakan, Andrew. Maululaw ka no ni nanang mo. Kung nakamapan kami ni ija ospital ngam di namot kayat, tabanog dala ka no dayjay. Anya, ang mga nanyamot day tantatang. Awan mo ti pakabanbanugan ni nanang. Kasano kuma ako na inaabanog na ladayjay? Sapay kaungot nakno kasaritak. Kaya't nakano ti agmaymaysa. Kaya't nakano ti aginana. Ay, sana mabalin tatang. Masapol ang maipan ija ospital, tapna amu tayo na anya ti mapaspasamak ken kuana. Narigaten. Anya nga ron ti aramiden ta, anak kao. Inak mangayab iti pangiluganan ta ken kuana tatang. Taipantan ija ospital, mayat man wenno saan. Ay na, naimbaglangan taimpanta dito ospital ni nanang mo, anak kao. Kunakon kat, madya talaga ti itsura na itay tatang. Mat-atakin at gaya man. Nagtangkan to, ba't ngamin ti ulo na? Naalala na daytan kapoy ti kanayon na panangan na iti karnay. Maawatan namat nga taitan. Naapi adyak kay ta kanayon na karne ti sidsidain na tatang. Talaga ngamin ang makapatakas kan kuana ti pasig a karne. Naimbaglaangan at nasigod ta, anak kao. Diyak among adagaya mon high blood na. Sana bali tatang, tadan dito ospital ni nanang. Matamingan ang naimbag. Sapay ni manang mutsang kadamag na. Bebda niya tatang, taawagak ni manang. Ibaga kasap sa pulon ni nanang. Kan ipakaamukmutan kan kuana, nga da dito ospital ni nanang. Alaman nga rod, anak ko. Tapno amumot ni manang mo, ti mapaspasamak iti inayaw. Hello, Manang Gina. Hello, Andrew. Apay nga imawag ka, kat kay patpatulod ko na ti kwarta kada kayo. Sana day tatinyawag ko manang. Adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang ditoy. Apay, anya tinapasamak ng kuana. Na mild stroke manang. Naimbaglagan ta nasigod mi. Birbirokan na ka. Kat anya nga ron ti aramida, kat adaak mo ti adayo. Di agbakasyon ka manang. Tapno makita mo't ni nanang. Sikan sa ngamin ti kayat na mga sikaso kon kuana. Ado ti trabaho, sana ka makaawit. Ha? Kunak man napatpat gamunay ni nanang, Manang Gina. Di mo lang maipaayan mo tan iti uray sang kabasit lang nga oras? Isungarod nga da ka dita, tat siga ti mangkita kadakwada no dakas na mapasama. Kunak man na one sir-servik manang. Tadyak maikikan ida iti kwarta akaskan ka. Adi,
Ita nga ipakitam asaan lang akwartat importante manang. Masapol mo't ni nanang ta atensyon mo, ti presensyam, nang ro na ita ta masakit. Pasensya ka na, aning. Nung nasair ka kadagiting sawang ko iti kalabas. Amo ka na rin ti sasaadaw kita, kasi ka ti masasikaso kadakwada. Pasensya ka matan manang. Jaknot agidukdukit. Ngam nasakit ngamin kanyak, akas laawan serbitar aramidag para kadakwada. Nang runa ka ni nanang. Pakawanan lang, aning ko. Ala, sikapay natin makaamo kadakwada. Apaman ang makawayaak. Agawid ang adagos nita Pilipinas. Ikarigtay ta. Di kagdanag manang, tadyak baybayan ni nanang. Siya konti makaammo kan kwa na. Nakasaritam ka din ti kabsat mo, anak ko. Tatang, imbaga ka na ospital ni nanang, kat iso ti sapsapulan na. Kahit, at niya ngay ti kunaan ni Gina. Awan ka no ti maaramidan na tatang. Saan ka no pa ang makaawid, tado ti trabaho na. Siyak paila ka no ti makaamo ka ni nanang. Ay, kaasi ka mo't andaraw. Yung na imbaglaan at anda ka. No saan kakaasi kamin ka ni nanang mo? Saan mi mat ama ibaon ti kwarta nga ipatpatulod ni manang mo ang mga sikaso ka ni nanang mo ita dito ospital? Tatang, apaman nga ibaga ti doktor nga stable ti kasasaan ni nanang. Siya kung ti makamukan kwa na dito eh. Agawid kayong tupay tapno makaina na kayo. Tanarigatan. Ang mga nagsakit kayo mat. Siya kung ti mangbantay ka ni nanang, wan? Nabanbanog kan, anak ko. Tatang, jak samiran ti bannog. Basta para kada kayo anaganak ko. Didak pa kadanagan, takabailak da ito eh. Nay, day jayan ti Dr. Andrew. Rimuaran iti silid nga ayan ni nanang mau. Ala, kasarita tap no maamuan tan ti kasasaan ti inam. Lakay. Maunang, agyaman tayo iti Diyos ta na ispal ka. Yun nga raw. Kunak no gagangay laang ti marikriknak. Ngam sabali mo't gaya man. Nagatabakon iti sabali ajar mo unang. Iso nga pa ama na simmangput ni Andrew nga anak ta iti balay, imbagak adagos kan kwa na tinadlaw ko. Kat nagdesisyon adagos ni Andrew nga itaraydakan dito ospital. Ayan nga'y ngarudan ni Andrew. Remuarbi tanapan na ginatang ti agas nga imbaga ti doktor at umarem. Naibusanda ka nung amin iti stak iti parmasya to ospital. Importante ka no dahi nga agas para kan ka kuna di doktor. So asaanan ang nagsayang iti kanito di anak mo. Remuar adagos sa intap no makagatang iti agas. Ay, naimbaglakit din, taada ni Andrew nga anak talakay. Tano saan agapukan kwa na, amang anoan yan tinapasamak kanyak. Amumot nga taitan no kasano kapatag ti kaada ni Andrew iti danata unang. Wala kay, kansapay ko mata mapakawanak ti anak ta. Tayak man lang mo abigbigan ti mararamidan na kadata. Saan gaya makwartalaan ti importante.
No di kat ti atensyon na maipapay ni Andrew kadata. Sang kaibagak mat kang kadayta. Ngamsak pa iti kaungot mo no agsauak maipapan iti dayta. Naibaglaangan ata nasingput ni Andrew nga anak ta. Iso adi nalatan ikan kanaw tinaalas nga ipakpakitam kan kuana. Iti likudan ti dakkel a sakripisyo na para kadata. Iti kastoy an apasama kanyak. Maawatak itan, no apay akas jay ti kinaingat ti anak ta. Para mo't lagayam iti pagimbagak ti amin. Tilaang pagsaya atak ti pampanunutan ti anak ta, lakay. Talaga mo't unang. Iso asapay la kumatagbaliw kamutan. Di mon urayan a masair iti husto tirik na ni Andrew nga anak ta. Gapu iti naalas nga ipakpakitam kang kuana. Dahil titandaan namon nang ipatpatag na ti anak ta kat nakasagana nga agsakripisyo para kadata. Iso arumbang lang asubadan tamat ti sakripisyo na. Bakit? Pag-iso asumrekak kuman iti silid ni nanang iti ospital, apaman anagatang ko ti agas ti inak. Natignay ti riknak, iti panangisakit kanyak ti amak. Ngam tinakarkaro apakaragsakak, kat dagiti nanggag ko nga insawang ni nanang ko. Manipod naggapo ni nanang iti ospital, nagbaliw meten anamin pinsan ti ugali na. Saanan anagubsang ti panakisarsarita na kanyak. Uray ti kabsat ko nga da iti abroad. Kanayon na nga awagan ken bilinen, asaan kano akwartalaeng ti kapatgan ito'y abiyag. Dinangag ti Diyos dagiti kararag kumanang. Katagyaman akunay ken kuana, tamalaksid a nagbaliwan ti inak, ad dapay asimaya at ti apit iti daga asukso kayek. Iso a maipaay ko ti amin akasapulan dagiti dadakkel ko. Ti kwarta nga ipatpatulod ti kabsat ko, maururnong iti bangko. Tamalaksid a para kadagiti dadakkel ko, pampanunutak matlaang ni Manang Gina, tapno adamot lapag numaran na, no bilang mapanunot nan ti agtalinaed dito'y pagilyan tayo. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasarita ak manang. Nasayaat met taging ga iti nasapapay, nakaamiris ti inam, kan ti kabsat mo. Ngam amom no asino at talaga ti dayawak, sika pagayam ko, tas sika ti ehemplo ti pagulidanan nga anak ken kabsat. Makunak asaan la para iti pamilyam, no di ket pagulidanan ka para iti amin, gapu iti naidungdung maagalad mo. Iso asaan akon amas daaw, no ad-ado pay aparabor ti sumangbay ken ka, gapu ta talagamot a maikari para ken ka dagita aparabor. Alakastan pagayam ko. Di Masakbayan. Apay nga ka pa lang dito balay daan mo. Sana ya day off mo ita. Awan matamo ka pa panak. Agtrabaho aklaangan. Iso pa'y jay mainayon iti sweldo. Ay sos, napalalo mo ta kinagagat daytan, Joy. Rumbang kumaman ka mo agpalailang Apay si ka, ag day off ka? Kunak na da napatagapapanan nyo ka ni amo. Kabagilan naman tagmaneho. Iso ka nulatan. Tinasaya at sumurot ka langan kanya kadya parke. Tayin tasarakan dagiti kagayam tayo jay. Si kalatan,
Sayang da ito nga aldaw. Ado nga minti kasapulan ni ading ko ita, tadandanin graduation na. Amom, biliba ka talaga kan ka, Joy. Manipod nagkadwata dito'y balay dagiti amo ta. Awan pa iti aldaw adi mo na panunot ti pamilyam nga dayjay Pilipinas. Siyak lang amin tinamnamaan da tatang ko. Ngamnas ka nga ipaayam mo ti oras ta bagim. Sana puro trabaho. Sir. Ag-sermon ka man ako nakon. Mala, mapankakit din. Saan ka sumurot itakin ka? Okay. No day tatik ko nam, ma'am. Hello, tatang. Hello, ana. Naipagtaymawag ka manan. Taidi mawag ak idirabi Awan kayo mo't itabalay. Ada kano na pananyo ko na ni ading ko. Apay arabiin kat kumpurmi pay lati papapananyo, tatang. Napanak lang nagpasya rin di ayan dalusing, anak ko. Di bagbaga ni ading kong ar-armon nyo kano. Apay tatang, ada ka di pa'y plano yung mga asawa kat lakay kayo lang aruden. Sa kanila ang matati at inay di pagtaangan anak ko. Total palumot ni Luseng. Kat anya ti plano yung aya. Kaya't may kumangaroden dagdag na kan ni Luseng. Sungay pakadakkan ka, ayawit ko itan nga na dito'y palay. Sigurado kayo iti dayta, tatang? Adamat ni ading ko dita. Apay akaya tiyo pala ang tiadaman ng responsibilidad na. Maawatan na kuma, anak ko. Anya ti ko na ni ading ko ngay. Di manukot mo ata na bayagan nga amuna ni Luseng. Awan mo't di parikot katakwada doa. Sa bagay, jakmat maipaay ti pagragsakan nyo. Iso ada kayo nga ti masurot. Anyaman ti agbalin a desisyon nyo, tatang. Joy, apay nga da ka pala itiruar. Unak no naturog kan tarabiin. Jak nga rod makaturog, Rick. Apay aya, ada ka di manin parikot dayjay Pilipinas? San mo't kit di ama ko naaparikot? Jak maawatan ni tatang. Apay, agan ano ni tatang mo? Nagsarita kami itay ti telepono. Kat impakada na ano mabalin. Iyawid na kanunda na nalusin kan ti anak na idibalay mi. Mga sawa manan ni tatang mo? Wan nga rod, laklakayan lang rodon. Sa bagay, amom dagiti natayanganain, agbirok da iti kadkadwa da iti panaglakay da, una iti panagbakit da. Nalabit akasta ni tatang mo, Joy. Wan angam adaman ng responsibilidad na. Sapay ada anak ni nanalusin. Siyak pa nan ati mga ibakla iti dayta responsibilidad. Tasaan mo't una yan nagtrab-trabaho ni tatang ko. Ay ka talaga kasta ngam aw-awatam latan ni tatang mo. Ngam sapay la ko ma, ta saan manin anadagsan a responsibilidad, ipabaklay kan ka ni tatang mo. Gusto am kanimot lang dito ayan may Luseng. Ay, nakapinpintas tupay. Saan akas ije baryo me? Dito hindi pag nagdan nyo ita anak mo. Kadwata dito ni Angel. Iburida ko, tadakat nga ron ejay Malaysia ni Joy nga inauna.
Saan nga taan nakababain ka dagiti anak mo? Dito'y kami nga agyan iti anak ko. Ang mga noad na maibagada. Naibagakmutan ka dakwada, ti maipapan ka na ta. So adi kag danag. Ibilang mo ti bagay mamay katwa nga inada. Kahit siya, ibilang kamutan ti anak mo kas pudpudno nga anak ko. Agyam anak, sapay kumata, makatunusan dakto dagiti anak mo. Apay kitinasaan kat nakasingsingpot ka, Lusay. Malatsanan aday tati pagparikutam. Uray po utam. Agbalin na nasaya at tilindangan tayo kas maysa a pamilya. Kas na kunakon iti damo apasat kisurat ko manang, siyak ti tumultulong kani tatang ko kadagiti paggastusan iji balay, nang runa ti panagadal ti kabsat ko. Saan namin unayan ang makatrabaho ni tatang? Dandani mo tan agturpos ti kabsat ko iti panagadal na, idi ingkab balay ni tatang, ti karelasyon na. Iso ni Nana Lusing. At damay sa nga anak ni Nana Lusing na iso ti ingkamang nakada kami. Jakmat na nagkadkad iti arig na panangasawa manan ti amak manang, gaputa pinanunot ko, at damanan kadkadwana iti panaglakay na. Hello, tatang. Imawagak ta damagak no naala yun ta impatulod ko apagbayad ni ading ko iji pagadalan da. Awan, anak ko, naalamin. Agyaman na ka, Joey. Kundun kayam, pagpakumustaan na ka ni Antim Alusay. Okay, yakmat dito'y tatang. Kat na kayo ngay? Kumusta kayo mat dita? Nasaya at mo't anak ko. Agkatunusan mo't ti Adim kan ti anak na Antim Alusay. Kaya't nakangarudan ang makita iti personal. Mapasamak to day tatang. Agkikita kami to inton makaawi dakon. Apay, anak ko, di ka makaaway, di ti graduation natin mo. Makitan to tatang. Diyak pa'y maibaga ita. Talagang amin nga agdob-doble kayo dak para iti umadanin a graduation ni ading ko. Di ka nagpampano, anak ko. Tama ka pa nagas na iti salon at mo. Okay, yaklaang tatang. Kan awan problema kadagiti amok ta nasisingpot da. Dita ka di pa kadanagan. Malang araw tayo magakto di Adim nga awagan na kantumad. Ado kami tararamitan tayo pagkadala at dandan ikat nga rodan ti graduation ta. Ala nga rodan tatang. Da kayo pa'y laang ti makaamo dita. Bye! Bagman ta graduar gaya man ni Angel. Huwag nga raud. Ingkarkarigatan ni Manang na adyoya pinagadal tapno nasaya at to kanumad ti masakbayan na. Talaga nasingpot-bot ni Joy anya. Ay talaga Talaga nagabraw tapno mapagadal na ti kabsat nakin makaipatulod iti para gastos dito'y balay. Daitarod ti pagbainak, tanainayon kami pa iti anak ko. Imbes adwa kayo kumalaang asup-suportaran na. Di kakadagdaan na agluseng. Nasingpot ni Joey.
Kaya't nangaron nga da kayaw tada kanon mga sikaso kada kami iti adin Nasaya at garod no kasta. Kat namdamaan nyo nga aramidap mati pagrabanga kas may kadwa nga inada. Kumusta ngayon mo't ni tatang mo? Kasta mo't ang timay kadwa nga inayo. Nasaya at damat ka no ko na ni ading ko. Nasingpat ka no ni Auntie Lucing. Kan as-asikaso na iti husto ni tatang ko. At least, ada nagsayatan ti panakidin nanan iti bali may kadwan nga inayo. Wan nga rod. Narigat mo ti sasaado ni tatang. Tanasapa api mo say day dinanang. Nabayag apanawon ang nagmaymaysa. Iso nga idi baga na nga ada kadananan. Diyan ko nagkadkad. Naragsak laki ti tamo? Di umdas mo tanday tapakaragsakam. Pudnot ako nam. Iso nga imayak ditoy. Tapno uray kaskasano. Sumaya at matibiyag da iji Pilipinas. Di talagang agtarin na kalatan dito eh. Diyak pa'y amo. Amo mo't. At ipanagturpos laangan ni ading ko ti ururayak. Sa akto ag desisyon na agawid akon. Wano agpatuloyak pa'y laang. Kat panonotom nga rod na imbag ajoy. At damot lakin ka ti amin a desisyon. Tatang mo tayo mauawag. Hello, tatang. Nakaawag kayo, mat? Unman anak ko, tada ko manapatag nga ibagakon ka. Anya ka diday, tatang. Pasensya ka na anak. Kitawag ko matulungan mo't nga kolehiyo di anak ni Antim Aluseng. Asimot no saan na makapagtuloy nga gadal. Ha? Apay, tatang? Saan na nakabalan ni Antim Aluseng ang pagadalan? Sapay nakasarsaririt nga ubeng. Kasta ka di, tatang? Well, anak ko. Total, agradwar mo di aday. Dawan ton ti pagadalam. Isuplat mo ton ajay anak na Antim Aluseng anak ko no mabalay. Kita at no, anya ti maramidak, tatang. Ngamjak agkarkari. Amok at tulungam tumot lang anak ko. Isukay kabalaan, agyamyaman kami ni Antim Aluseng. Nasapa pa'y unay tapno agyaman kayo, tatang. Imbagak matan. Kitaak no anya ti maaramida. Niyam kaslanalpay ti abagak, iti imbaga idi ni tatang ko. Kunak mamin no makapag-relaxak matan na uray kaskasano, taagradwaro ni Angel akabsat ko. Nam addaman gaya man kayat na ipabaklay kanyak ni tatang ko a responsibilidad. Plano kaming tag-forgoodon dita Pilipinas kay pasanti graduation ni ading ko manang. Urayat laang nga na makasapol iti pagtrabahuan na, kat agawid akmatan dita Pilipinas, tamangibangon aklaangan iti basit a negosyo. Ngam kasla matagaktan ti panggap ko, gapo iti kid-kid dawan kanya ti ama.
Kaya't masawan. Sikat imang paadal ita anak ti siyuman mo. Kasta nga ron tinyawag kanyak ni tatang. Nagpakpakaasi at tulungak kano di anak ni Auntie Lusing tapno makapagtuloy iti kolehiyo. Ay, unay matan. Total, awan to kanumatan ti pagadalat. Taagturpos matan ni adik ko. Kasano ka nga ron matan, Joy? Agnanayin latan nga grigrigat kang agtrab-trabaho dito yung Malaysia para kadakwada? Kan may saan mo nga obligasyon ta anak ti kadenden na ti amam? Diyak mo na niya ti aramidak. Diyak matan nakasao idinagsarita kami. Tadyak kaya't agumura kanyak ni tatang. O di ibagam ti planom. Nabayag kan ditoy. Di ka kadipay nabannog, Joy? Nabanbanugak matan. Isungarod kayat ko matan ti agawid. Kayat ko matan amakadan na ti pamilya a pinanawak iti naunday a panawan. O di kasta ti ibagam ka ni tatang mo. Panawan mo tentap no panunutam mat ti bagim, Joy. Inawagam ka din ni Joy. Wala, baga ako natulungan na matnife nga anak mo nga kulayaw. Kahit anya ngay ti kunana. Kunana kitaan na noon na timaramidan na. Gamam mo nga manugot na dyan, tawan mo ti pagadalan na inton makapalpasan iti kuleyo ti adi na. Manuntumatlaangan nga iti ipawit na para gastos dito balay. Kano makatrabaho ni Anghel, makatulong tumutan. Isapay ko mga road ta umanugot. Kailala kami no saan ang makapagtuloy ni Fe. Tada sariri, kan adamot ambisyon na. Ikagdanag. Ang nukas-kasanaw, anya nga iti kurso akayat nga alaan ni Pe iti kolayaw. Kaya't nga road tinarsing. Arapaap na nga mindaitan, uray idi ubing pay. Mala, ibagamdasan nga agdanag tatulungan ni Joy. Matungpal to tarapap na nga agbalin anars. Itapay laeng, kasta unay aragsakon. Kat agyaman ak unay kan ni Joy. Hello, tatang. Hello, anak ko. Naimbag tayo mawag ka. Imbag ka nga min di atim nga awagan ka kanaw. Apay ka no, tatang? Tadamdamagan na no makaawit ka itong graduation na. Kaya't di atim nga dakan to kanaw. Daitarod ti ibagak, iso nga inawagan kayo, tatang. Kahit anya nga'y anak ko, makaawit ka kaday. Uwan, tatang. Nagpakada akon iti amok nga agawidak. Nasaya at no kasta, Joy. Ngam sa anak to nga agsubli, tatang. Kaya't kunti agtali na di ta Pilipinas. Anya, saan ka nga agsubli dita abroad? Na, kasanungan na ka? Apay, tatang, ada ka di problema? Kasanon nga iti panag-adal sa anak ni Antim Alusay. Saan aya si katimang paadal kan kuha na iti kulayaw tamalpas tumot ng di adim? Tatang, mabalin ko latamot ti tumulong, uray ada akton di ta Pilipinas. Ay, marigatan ka anak ko. Sigurado day ka. Sana kas itanda ka dito abroad. Iso di ka pa'y agaw-awit dito. Agsuplikan to pa'y paglepas ang pa'y ni Fe. Iti kulayaw. Tatang, iso ang nagabrodak para ka ni Anghel. Kaya't ko pagturpusan. Iso nga itatagraduaran, kaya't kumutan ti agawid. Nabayaga kundi ti Malaysia, tatang.
Kahit anya kay taramidom kumatitaw. Mangibangon na kiti basit ang negosyok tatang. Tapno ang dalat tamot pagsapulak. Ay saus, kasano daytan? Sapay na ibagakon kan ni Lusay nga si katimang paadal iti anak na. Tumulong ak tatang. Ngam saan kumamutan asyak amin. Saan akon nga umububing tatang. Panawon mo tantap no panunutot mo tibagi. Ara, anya nga iti maaramid ko, no dayta ti pangenteng mo. Sapay ko mata maawatan dak tatang. Tumulong ak. Ngam saan asyak ti mangibaklay iti amin agastos iti panagkolehyo na. Anya nga Joy, nakasarita mo ni tatang mo. Wenrik, nagdagsan tirik na. Amo kagimura ni tatang, idi papilit kong agforguda kon iji Pilipinas. Gusto lang tinaramid mo. Narigat mo't nga, anamungam latan ti kaya't na mapasamak ah. Rick, Saan mo't katadakas ta agkad-kad sag paminsan? Saan analakatibiyag tayo dito abroad? Dara kanling at ti puunan tayo dito tapno may paay tayo lang ti kasapulan ti pamilya tayo iji Pilipinas. italaan ngamin ang nagkadkadak iti ibagbaga ni tatang. Panawanan tapno aramidom dayta. Total, naitad mo mutan ti amin para kadakwada pamilyam. No panunutan na naimbag, saan mo nga obligasyon ta anak ti kadandan na ni tatang mo? At amot siguro maaramid da sa bali apamuspusan. Asaan na si kalaang tinamnamaan da. Sapay ko mga rod maamiris mo't ni tatang dayta. Win ka di ka agdanag. Amo ka natulnog ka nga anak, Joy. Kat napanagnakan ni tatang mo daytan. Isong awan mo tinti makunanakan ka. Anyaman ti reaksyon na iti panagawid mo to, aw-awatom latan. Tamamatiak, agsubling tumot lang iti sigot ti amin. Agyaman na Rick. Talagang amin nga dabutan ko iti panagkadkad ko kani tatang. Agyaman talinaw lawagam ti panunot ko. Mas asyanak ngaminan kan ka. Nakitak no kasano ti rigat mo ditoy, tapno mapagturpos mo lang ti kabsat mo. Kan masustento am ti pamilyam. Naaramid mong tirabdrabbangam. Isa arumbang lang apanunutam matan ti may papan iti bagim, Joy. Katkas itinagbalin a desisyon ko, saan akon ang nagsublipay ta nagpakada akmatan kada diti amo. Nangibangon nak iti basit a negosyo na isu ita ti pahal-alaak iti pagbibiyag mi, kan makatultunong matan ti kabsat ko, ta damat ta napintas a panggadan na. May papanmati ti anak ni Auntie Lusing nga agad-adal, tumultunong aklatamat manang. Taadamat nagdisnudo akabsat ni Auntie Lusing amang paadal iti anak na. Si Maya at matan ti panakilangan ni tatang kanya. Saan akas ididamo asimang petak diti Pilipinas, amadlaw nga ada sakit tinakam na kanya. Naawatan mo ti Auntie Lusing ti benag kumanang. Iso nga awan matan ti parikot iti nagbaetan mi. Nasaya at tilinangan mi manang, takasla kami matan may sa pamilya. Daytoy ti padas ko manang, katagyaman ak unay kada kayo.
amok asaan laang asika tinakapasar, itikas itinapasamakan ka. Taado kayo ma-OFW ang nagsaksakripisyo para iti pamilyayo nga agpapan ita. Bilipat kan kapagayam ko, tain sakripisyong ti bagim, tapno maipaay mo ti kasapulan ti pamilyam. Kat naawatam anyaman ti sitwasyon anadanon mo, iti panagawid mo. No maipapan mo titikid daw ti amam, adi mo na ipaay, awan ti rumbang apagdanagam. Karbangam ti agkadkad no ammom asaan mo akabailan. Nam ti pagsayaatan na, napalabas anday di arimso aparikot, kat nasaya at itantilin na nginyo akas itinakunham. Sapay kumatag na nayo nanday taapan at titinunusyo, tas may sa pamilya.